Ngiyanibingelela nonke enibukela le video. I-video yethu sizoyenza i-analytical geometry, then i-question le question esizoyenza le. Then ime kanjani i-question yethu? Question 1 paper 2 grade 12 or grade 11 analytical geometry. Then ithi in the diagram below istatement sethu sithi sine diagram nama questions wethu kugcina lana ku 1.4. Bese ethi ke in the diagram below ARMP is a quadrilateral, then then with vertices PARM, then PARM ama vertices wakhona, then ama side wakhona lawa, then base bethi ke the diagonals of ARMP then iyona quadrilateral yethu, then intersect at T, intersector at uT, then ama diagonal lawa intersector kuphi la ku point T. Mabethi quadrilateral basho ukuthi i four sided figure, ngithi nama side awu 4, 1 2 3 4 or ama corners awu 4 closed figure. Then sebethi alpha and theta are angles, alpha and theta ama angles of inclination, ama angles of inclination akhandeka between ilokhu njani i-line lena ama x-axis nani ne straight line lesi suke sikhona nayo angle of inclination, then of AM, line AM and PR respectively. Then sisi analyze le diagram yethu. Ama coordinates ayawekho ngenzeka basifune wona nalama angle no r nawo ngenzeka ukuthi basibuze kona. Then sesiya ku question yokuqala. I-question yokuqala ithi calculate i-gradient ka MT. For i-gradient ka MT, then angithi sine formula ye-gradient, then uphu MT nangu MT i-gradient yakhe. I-formula ye-gradient ithi akubalekile ukuthi siyibhala ngithi formula ye-gradient angithi ubani MT i-gradient kabani ka MT is equal to y2 minus y1. Shuthi la senza nje ukuthi u-point 2 wethu lo u-point 1, okusho ukuthi sithi y2 u-point 2 shuthi u-x1 y1, shuthi mase x2 y2 y2 minus y1, y1 wethu minus 1 over x2 futhi oku2 minus x1, x of point 1 minus 1 futhi. Lokho sinikeza abanike u1 plus 1 kuphuma bani? Phuma u2 la, 1 minus 2 minus 1 2, then 2 lana kuzophuma bani? U3. Then i-gradient yethu ithini? 2 over 3 ka MT. Sesinayo i-gradient kabani? Ka MT. Then sesiqhubeka sebethi ke determine equation of the line that is parallel to AM, where AM nangu AM. Okay, bathi ke as-determine equation ye-line e-parallel to the line. Then shuthi ba parallel either line ungapha noma ungapha. Base bethini ke low line passes through P, shuthi low line uhamba kuphi? Uhamba lana kuphi? Ba parallel kodwa low line uhamba kuphi? Uhamba la. I hope uyabonakala iyona line lo ondlula la ku point P, kusho ukuthi uyandlula la uthi uyena line lona ke uparallel nani no AM, uparallel no AM. Kusho ukuthini ke mabe parallel? Sidinga equation yala ngithi ku-equation sithi straight line, equation yakhona ithini? Angithi bathe in this form. So dinga i-value ka M ne-value ka C. I-value ka M yini? Sijwayele ukuyithola kuqala yini? I-gradient. Babesikade besitshelelani ukuthi lama line parallel, so that wazi ukhumbula ukuthi i-gradient yama parallel lines equal. Shuthi i-gradient ka M ka AC ka AM is equal to i-gradient yabani? Yalo line lona. Gradient yabani? Yalo line lo abakhulume ngayo labawufunayo, because ama lines anjani a-parallel? Because ama lines are parallel. Kusho ukuthi ke sesinayo i-gradient yalo line elingana nobani?
lengana no-2 over 3 because isicalculate-ile kwi-previous question 2 over 3. Then sesithola ini-ke manje shuthi sesithi y is equal to isikhalensa m sesifaka bani u-2 over 3 x plus c nakho. Then sishoda ngovelu ka-c. Ivelu ka-c substitute i-point elitholakala kulo line lo esiwufunayo. Sidinga iyiphi line ilo line lo. I-point eselifakayo ilele elihamba kulo line. Nale i-point elitholakala kulo line ileli kuphela. Ngeke ufake lele elila nela, ufake le kulo lines, lo line lo. Bese ufaka bani u-point P uyena ukhona. Ivelu ka-y ke substitute yakho y 11 over 2 over 3 u-x wethu u-1 plus c. Then sesiyenza njani? Sesiya lokhu njalo sesiya transposer lokhu kuye ngalena 2 over 3. Then sithola bani ke ivelu ka c is equal to 37 over 6. Kusho ukuthi ke sesithole ivelu ka c seyithi y is equal to 2 over 3 x. U-c wethu positive shuthi izoba u-plus 37 over 6. Sitranspose lokhu kweza ngapha. Then sesiya lokhu njalo. Then sesiyenzile i-equation yethu. Just ukuthi uyi-check 2 over 3 then usuyayi-check -1. Ufaka leli yapho lo x o -1 ufake la. Ufuna kuphume uphi y ohambisana lo x umuphi y 11 over 2. Yabona ukuthi iyaphuma 11 over 2 kungenzeka ukuthi i-correct. Then sesiyandlula ke 1.3 base bethi if t is the midpoint of am uphi t nangu t. Bathe uthi mangabe midpoint kabani ka-am nangu am basho ukuthini ukuthi midpoint? Angithi no mid kusho ukuthi ukwemidli shuthi uphansi nendawo uthi. Then angithi basho lokho ukuthi if uthi midpoint ka-am phakathi nendawo phakathi kwa-m no a phakathi nendawo kwabo. Then base bethi nemva lapho calculate the values of k and h. Uphi k no h? Sinithola uphi k and h? Nangu k and h sinithola as ivelu ka x nevelu ka y. Shuthi bafuna ama coordinates kabani ka-a oku k maps h. Then ama coordinates since sebethe lona midpoint shuthi ukuze sifike lapha yana yini esisebenzayo iformula yani i-midpoint. Ithini iformula ye-midpoint? Ukuze uthole lo x ola. So okay, ukuze uthole u-x oku-midpoint wenza njani? Uplus u-x ola between lo angithi uze uthole u-x lo o2. Bomthole kanjani lo x o2 as a midpoint? Uthole lo x lo plus lo x divided by 2 is equal to x midpoint. Shuthi u-x okay u-x midpoint shuthi u-x o2 lo yana ulingana nobani no x wala o -1. Angithi I hope you understand u-x ola plus u-x wakuphi no lapha na ku-k shuthi plus k divided by 2. Ukuze uthole x midpoint uthatha u-x wala nwala udivide ngo2 ukuze uthole okuphansi nendawo ukulingana nobani no2. Funa approach ngalendlela ke then sesiyayenza. Then ukuze uthole u-y futhi oku-midpoint ukhona ke manje u1 loyana belingana nobani no y ola oku -1 plus y olapha yana oh over 2 kanjeni. Then ke sesenza njani ke sesisolve for k and h. Okay uba kanjani ke k equal to ba siya cross multiply ke la cross multiplication then la over 1 sithi kune equal sign then kuna one term ungakwazi cross multiply shuthi ke 2 multiply by 2 u4 lana ubani u-1 plus k bese senza njani +1 sim transpose -1 okadela k wethu is equal to u5. Sibuye ngapha ke cross multiply futhi h is equal to bani u2 more cross multiply eze ngapha u-1 okubo bani u3. Kusho ukuthi ke ivalue ka k ile ekabani eka h ile. Then if usufuna ukuyiprove futhi uzokwenza kanjani? Uzofaka kanjani h yakho kumele awe la. Then uzoprove ke -1 plus 3 over 2 ngifake la
kufuna kuphume u1 phume u1 u-right ke shothi h wethu kanjalo nala shothi sicheck ukuthi sibale kahle nama steps la ukhona la sketchwe khona isign -1 plus 5 over 2 so labani u2 lo la vele then bese check then shothi ke iwona ke vele wa k and h le ekade idingeka ukusho ukuthi ithi nje manje 5 maps 2 5 maps 3 sorry yeah 5 maps 3 ama coordinates akhona siqhubekeke sesiwatholile value wa k and h 1.4 ithi calculate the length of am upho am i-length sicalculate ngani distance formula then sobheka u-am njengamanje leaving your answer in a set form shothi answer yakho kumele ibe ne-square root then yeah as basic set form kumele ibe ne-root or cube root or what then kodwa as long as set iyona into abayishoyo then i-length ka-am upho am nangu a nangu m then senza kanjani i-length formula yani am isini x2 minus x1 ikhona ngesiku formula sheet then plus y2 minus y1 all squared ikanje then ke thina sesiya-check-a ukuthi ke upoint m athini ama coordinates akhe -1 maps -1 then aka a athi 5 maps 3 -1 maps -1 then nakho la then 5 maps 3 then sifuna i-distance so it's point 1 wethu u-point 2 wethu lo futhi lo y lo x u-x1 lo y futhi u-y1 lo 5 u-x1 lo 2 lo 3 u-y2 sorry u-x2 y2 I hope you understand then futhi lana kuba kanjani ke mase si substitute akhe x2 x of point 2 u5 minus x olaphana u-x1 o -1 all squared plus y2 nangu point number 2 u3 minus y1 sifaka brackets because injani i-negative then sesiyaphanja i-calculator yethu 5 plus 1 u3 squared plus 4 squared sithola ibubani okay leaving your answer in a set form then see check kabusha then 5 okay -1 minus 5 all squared plus 3 plus 1 all squared then iyona answer yethu le ama coordinates then bengicheck khona bengakulo -1 minus 5 all squared plus okay then sengiphanje wrong -1 minus 5 all squared plus -1 minus 3 all squared yes yeah then kanjena then ithini 2 roots 13 iyona into akade beyisho le ukuthi ibe ne set form then yabo kunani kune root then ikwi set form then units cause yini i-length then sindlulele phambili futhi sisokwenza njani la bengishuthi yeah 6 squared plus 4 squared yeah iyona length yethu le cause la kuzoba ubani 6 then iyona length kabani in a set form ka am then am wethu sisiyazi length sindluleleke question 1.5
then yeah 1.5 if it is given that AP is parallel to RP, AP parallel to RP, AP parallel to RM, sorry, AP RM, AP lo AP parallel to RM. But if it is given, mavisinizi ukuthi parallel lama lines o2 and AR and PM, AR is parallel to PM. Masinikeze lokhu bathe if law a parallel to law and law a parallel to law. This indicates lo abakushoyo. Base bethi emva lapha question, determine the coordinates of R. The coordinates of R. Uphu R. R emopic. Uphu R nangu R. Then determine ama coordinates wakhona. Okusho ukuthini? Ngokuba parallel kwalama side lawo nalama side ama opposite side kwi four-sided figure. Usitshela ukuthi what type of quadrilateral lesiwesidila nayo as go parallel lawa yini ilokhu njani i-parallelogram. I-parallelogram angisama opposite sides are parallel to each other, then lawa parallel roll to wodwa nalawa parallel wodwa because abo parallel wabo akufani, then iyona into eshiwoyo. Then sifuna ama coordinates ka R, then singawathola kanjani ama coordinates ka R? Singawathola kanjani ama coordinates R if sekuyini sekuyi quadrilateral? Kusho ukuthini? Kusho ukuthi la yini i-midpoint kahle kahle le. For ukuthola ama coordinates R futhi singenza sibenzisa ini i-midpoint futhi, then cause sekuyini sekuyilo i-parallelogram. Kusho ukuthi la intersector khona yini i-midpoint yakhona yalo line lo nalo line lo i-midpoint. Ukuthola lana ke sosebenzisa ke ilokhu njani ukuthi lo 2 lo, then u2 lo yana ulingana simthola kanjani lo 2x lo i-midpoint? Simthola ngokuthi sithi -1 plus u-x ka R, -1 plus u-x at R divide by 2. Sithole x plus lo x ola divide by 2 basinikeza u-x we-midpoint. Kanjalo no-y futhi, y wethu 1. 1 is equal to y ka p 11 over 2, 11 over 2 plus y ka r over 2, y ka r over 2. Yes, y ka r over 2. Then y ka r wethu ke ugcine sewubani? Y ka r cross multiply lana futhi kuzoba u2 minus 11 over 2 ukuthi -7 over 2, -7 over 2 if sisolve la, then lana cross multiply 2 multiplied by 2 is 4, then transpose the -1, then kuzoba x at r is equal to 5. Shuthi ama coordinates ka r athini? U-x lo u5 maps -7 over 2. Ama coordinates ka r athini? 5 maps 7 over 2. Singawa check futhi ukuthi ayayenza in a sense. So till x lo plus lo x -1 plus 5 over 2 bazosinikeza u-x ophakathi nendawo. Kanjalo no-y 11 -7 over 2. Yes, sinikeza u-y oyi-midpoint if siba add boyi-2. Shuthi ke correct ama coordinates wethu it's -7 over 2. Then iwona ama coordinates ke ka r lawa. Then ke sisiyaqhubeka sesiya question elandelayo ithi show that p angle TA calculate the size of p angle TA. PTA i-angle yiphi kuphiki lapha kuthi PTA. Siyohamba ke
P mesisuka la siya ku-T PT A masifika ku-T angithi kunani kunekepisi shuthi angle iku-T kodwa ithi PT A shuthi cause le yabona ukuthi ivalekela ngakuphi ivalekela ngapha then shuthi ke angle yethu izogandeka la kube AB la bezothi PTA ivalekela la then shuthi ke ingapha ilandela lo kunjani le sithi dingeka le angle le P angle TA uyena ku P angle TA lo dingakalayo then sithola kanjani ke for 5 marks then since awekho amanye ama angle esinikezwe wona lana then masithole angle zikhona indlela ukuthola angle angithi since sinama parallel line ngokuthi they are alternating angles or senze ini angle of inclination or senze ini i-cosine rule iyona ndlela ukuthola ama angle leyo. It's either now parallel lines then we are looking uyasho ukuthi ama alternate angles or senza i-angle of inclination just ukuthola angle of inclination then ugcine soyithola like angle yabona ileyo ndlela leyo or we use the cosine rule using ama side yonke leyo ndlela. Futhi le angle esingayithola kanjani besingenza i-cosine rule le triangle le sithole le angle le because singayithola length yala sithole la niyala kulula ukuthi sithathe i-cosine rule siyifake then sithole i-angle. Enye indlela engiyibona yipi then since sinikezwe o alpha no theta la uyabona ukuthi bayalinkana le angle engapha because le angle le ilingana nale ngapha they are vertically opposite angithi kusho ukuthi noma singathola le angle la kufanele ukuthi sitholile ngapha ngithi then iyona ke into ekwenza ngayo kanti futhi no alpha nolokhunjani bangama angle of inclination ngcono sithole bona mase sithole le angle soyithola yes sekushoda le ngapha then sobona kanjani ke lena ke mofocus kule triangle le triangle mase sinale angle izobe i-exterior ikhona le ningekho shuthi lena is equal to le plus le then siyithole lapho ke le yabo I hope you understand shuthi njengamanje sithola u-alpha then sizothini ke shuthi kumele sithole i-gradient kabani i-gradient kabani since u-alpha yambona ukuthi ukuphi ukule line le shuthi i-gradient kabani ka MT or AM kuyafana ubani u2/3 sithi ke i-angle of inclination sithi shuthi angle of inclination ubani njengamanje u-alpha sithi okay sithi iqala ithi tan alpha is equal to i-gradient then ukuthola i-angle of inclination sibe kuyilene la then ukuthola ini le angle lesithatha u-tan waleyo angle esidingayo bese sithulingana ne-gradient yaleyo line shuthi tan alpha is equal to 2/3 yes nakho then for ukuthola i-angle yethu ku-alpha sithini ke sithatha inverse of tan sithi shift tan then sifaka 2/3 angle esitholayo u-33.69 degrees yini le angle i-acute angle ngiyavuma yini ukuthi ibe yiyo yes le angle i-acute angle angithi angle less than 90 because be greater than equal to 90 suke kanje ne greater than 90 suke sikhande kangaka then ise less than 90 yabo se less than 90 then shuthi i-right ke kube iyona because lene ngapha i-greater than u-90 because ifikile la yakhuphuka yafika ku-90 ngqo yazaba greater yabo that's why ibizwa ngani obtuse angle then sesitholile ke angle sesishoda yiphi manje u-theta shuthi kumele sithole i-gradient kabanike u-theta kulo line lo ukhandwe ama-lines awu-2 because i-angle ikhandwa ama-lines amabili vele then iphike i-angle yethu na ile line le ekhandile nama-x-axis sithole i-gradient yalo line ke shuthi sithole i-gradient kabani
sithola i-gradient ka-PR or TR, then i-gradient kabani ake sithi nje TR, yes, TR ka-MTR is equal to y2 minus y1 or y2 minus y1 minus 7 over 2 minus 1. Yes, then mesithini x2, which is 5 minus x2 minus x1, which is 2. Then sithole ini i-gradient 7 over 2 minus 1, 5 minus 2. Then sithola ithi minus 3 over 2. I-gradient kabani ka-TR, yes, sitholile. For ukuthola i-angle of inclination sithi shift tan, or okay sithi tan waleyo angle leyo ulingana nobani ne-gradient, ukuthi sithi tan waleyo angle is equal to bani 3 over 2. Then so ithatha i-positive always. Then for ukuthola le angle la sithi shift tan 3 over 2. I-angle yethu, yes, yabona i-angle yethu ukuthi njani shuthi le angle le ake sithi angle le sithole lana ubani, yes, iyona le tan angle is equal to 56.31 degrees. I-angle enjani lena enjani le angle injani i-less than 90, i-acute, kusho ukuthi yabona ukuthi yipi lo angle kulo line lo, cause lama ikhipha ama-angle awu-2 masenza i-angle of inclination izohlezi ikhipha awu-2, either ile ngapha lo ile ngapha. Lesi ekhiphile i-acute i-less than 90 56.31 shuthi ingapha, then i-obtuse shuthi utheta wethu okay ayinankinga noma sitholile le angle, shuthi le angle engapha sitholile, yes, ile between la, yes, sitholile le 56.31 shuthi lena ke lena seyishort. Sithola kanjani lena sum of angles in a triangle? Sekuyiyona indlela yokuyithola ke. Shuthi ke asibatshele njengamanje ukuthi le angle le P angle TA is equal to P angle TA, le angle le ilingana lengapha ukubani angle T R, yini reason vertical opposite angles, yes. Then shuthi thini ke, then siyabatshela ukuthi alpha plus le angle plus le is equal to 180 degrees. Then uze sithole leyana ke ukuthi ke 33.69 degrees ukubani uku-alpha plus yiphi lene la esitholile ukubani 56.31 degrees plus P angle TA, because sikule triangle sele plus le plus le sorry, yes, yeah, kwakunankinga noma singathi P angle TA because lingana le sum of angles in a triangle. Then P angle TA is equal to, sisiya transpose ke sithole le angle le, then so transpose lawo mabili 180 minus 3.69, then sithola banik sithola i-90 degrees. Then i-90 degrees (180 minus 33.69 minus 56.31)
yes, 90 degrees, then equal to 90 degrees. The angle ekade siyidinga is 90 degrees. Then sesiyandlula sekuthiwa show that P angle AM is not equal to 90. Where is P angle AM? Then this would be P angle AM. So sure ukuthini. Then avele sesitholile ukuthi ubani 90 degrees le. 90 degrees, yes, 90 degrees. Siqeda ukuyithola. Bathi asisho ukuthi P angle AM, then P angle AM. Asisho ukuthi le angle lena ayiyena ubani 90 degrees. Then shortest way yokushowa ukuthi ayiyona 90 beside uyicalculator uyithola ivalue yayo. Kumele wazi ukuthi if kuthiwa beyu90 le angle yini ebizokwenzeka if besino 90 degrees la, then besino 90 degrees la yini ebizokwenzeka. Bekuzokwenzeka ukuthini ukuthi i-gradient yala multiply by i-gradient yala bekuzosikhipha -1. Iyona ndlela kumele sishowe ngayo leyo. Futhi thina sizothatha le gradient yala multiply by i-gradient yala cause sizothatha as if ba-perpendicular. If so multiply kumele sikhiphe -1. If awakhipha -1 kusho ukuthi they are not perpendicular. Then iyona ndlela kusho ukuthi thina sizothi i-gradient kabani ka-PA multiply by i-gradient kabani ka-AM, ngoba kuthiwa u90 degrees ula angithi futhi bekufuneka kube into ekanje. Then is soyibala ke lama kufuneka keep ubani u-1 because my perpendicular ilapho khona -1. Uphi ku-PA PA mele sikalculate i-gradient yakhe. Ithini i-gradient yakhe? y2 minus y1 okubani ke y2 wethu ake sithi 11/2 minus 3 over bani 11/2 minus 3 x2 minus 1 minus x1 oku5 multiply by gradient kabani ka-AM. Yes, AM. Then akukho-ke la sike sabuza khona i-gradient ka-AM kulama question angenhla kusho ukuthi-ke nayo asibale futhi u-AM nangubani AM. Then nakhona futhi sizothi u-0.2 lo multiply by ubani y2 minus 1 minus y2 then u3 ku minus 1 minus 5. Lokho kulingana nobani ke? Kufuneka ingalingani no -1. Then ukubani 11/2 minus 3 by -1 minus 3 over